murumva radiyo ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'Amerika, mbahe ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, naho guhera isaa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi, aho abadepite b'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi bemeza ko igihe kitaragera cyo gukuraho ibihano byafatiwe Burundi. Zimwe mu mpamvu batanga, kuri bo Burundi ntibwubahiriza uburenganzira bwa muntu. Bikuye mu ibaruwa bandikiye Joseph Borrell Fontey, ukuriye urwego rw'ububanyi n'amahanga bw'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Mugenzi wacu Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda aratubwira ibikubiye muri urwo rwandiko. Muri iryo kete ryagiye habona kuri 5 abo bashinga amateka bamenyesha ko bamenyeshejwe ko umuryango w'ubumwe bwa Burayi uri kuraganira na leta y'u Burundi mu ntumbero yo kunagura imigenderanire n'ico gihugu. Abashinga amateka bamenyesha ko hari hafunditswe ko bafatiye ku ngingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou atubahirizwa mu Burundi, ico gihugu cari cafatiwe ibihano bigahagarikwa mu gihe Burundi bwubahirije agateka kazina muntu, bugahagarika gutoteza kiremwa muntu bikorwa n'inzego z'umutekano n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD rw'imbonerakure. Abashinga amateka bandikiye Joseph Borrell Fontey bamumenyesha ko abantu bacicwa ataco bazira, bakanyuruzwa, gusambanya abagore ku nguvu, kuboreza igufa abantu, guhagarikira abantu busana cane cane abo mu migambo itavuga rumwe na leta bicibonekeza cane mu Burundi. Bamenyesha ko guhagarikira abantu no kubafungira ubusa bituma amabohero yo mu Burundi yuzura, leta nayo bakavuga ko ataciri kwirakora kugira ayo mabahagarare. Abashinga amateka bamenyesha kandi ko mu Burundi hacibonekeza amajambo abibugwanko ashikirizwa abatavuga rumwe na leta n'inkehwa z'abarundi, agashigikirwa n'abategetsi b'abarundi bo ku rwego rwo hejuru, guhera ku mukuru w'igihugu, umushikiranganje wa mbere n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Ayo majambo akaba ateye impungenge abashinga amateka b'umuryango w'ubumwe bwa Burayi bafatiye ku ihonyabwoko ry'abatutsi ryabaye mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Abashinga amateka baremeza ko kuganira kugira imigenderanire hagati y'u Burundi n'ubumwe bwa Burayi isubira kuba myiza ari nkenegwa, ariko mu gihe Uburundi bwo kwerekana ko bufise ugushaka ko kunagura ibijanye n'agateka kazina muntu. Abo bashinga amateka b'ubumwe bwa Burayi basaba leta y'u Burundi gufuta imitahe yahawe abamenyesha makuru n'abaharanira agateka kazina muntu bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bw'u Burundi mu mwaka 2015. Banasaba kandi ko amaradiyo yasambuwe mu mwaka 2015 yosanirwa na leta ikanakingira abamenyesha makuru, amashirahamwe nayo yahagaritswe agahabwa uburenganzira bwo gusubira gukora. Mu guheraheza urwandiko rwabo bamenyesha ko vyihutirwa ko leta yo kwaka ibigwanisho imbonerakure zitoteza abanyagihugu. Abashinga amateka bamenyesheje Joseph Borrell Fontey ko ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou iteganya gusubira gusuzuma ko ibijanye n'agateka kazina muntu vyubahirijwe, bagasaba ko iryo suzumwa riba hisunzwe ivyo bashikirije bateye amakenga bagarutse ko muri urwo rwandiko imbere y'uko umuryango w'ubumwe bwa Burayi usubira kuganira na leta y'u Burundi. Kuri uno wa kabiri, Ambasaderi Albert Shingiro, umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu, yari yabonanye na Claude Boshi aserukira umuryango w'ubumwe bwa Burayi mu Burundi. Yamenyesheje ko yifuza ko ibiganiro batanguye vyonyaruka ku neza y'abanyagihugu b'ivyo bihugu vyompi. Nayo Claude Boshi akaba wewe yamenyesheje ko igihambaye atari ukwihuta ahubwo ari intumbero vyofata. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu cyumweru dushoje ryasohoye urutonde rw'agateganyo rw'inkingo za COVID-19 zizatangwa mu bihugu bitandukanye byo ku isi. Bigizwe ahanini n'ibikennye n'ibindi bikiri mu nzira y'amajyambere. Ni muri gahunda yo gusaranganya inkingo ku isi izwi nka COVAX. U Rwanda ruzakira inkingo zirenga gato kuri 1 miliyoni. Ese ibi bivuze iki kuri icyo gihugu? Nibyo mugenzi wacu Edi Rwema yavuganyeho na Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda Dr Daniel Ngamije.
izi nkingo nk'uko ubivuze tuzakira inkingo zirenzeho miliyoni 1 mu cyiciro cya mbere cy'ibihugu bibonye inkingo mu buryo bwihuse biturutse mu cyitwa COVAX facility. Muri izo ngizo harimo ibihumbi 2,960 mu Rwanda rubonye za Pfizer mu bihugu 4 byo muri Afurika birimo South Africa cyangwa Afrika y'Epfo, Tunisia, Cape Verde n'u Rwanda nyine. Akaba ari inkingo tubonye nyuma y'isesengurwa ryakozwe n'umuryango w'abibumbye wita ku buzima na Gavi ku myiteguro n'ibyasabwaga byose kugira ngo igihugu babashe kubona izo nkingo. Turazibona rero mu byiciro bibiri, ibihumbi 102,960 bizaboneka mu gice cy'uku kwezi turimo mu matariki 15, hanyuma ikindi gice cya kabiri 996 tuboneke mu mpera z'uku kwezi kwa kabiri. Ibyo ari byo byose umuntu ntabwo yavuga ko ari inkingo zihagije u Rwanda rukeneye, ariko ni intambwe ya mbere kuba igihugu kigiye kubona izo nkingo. Umuntu yakwibaza nk'abantu ba mbere muzaheraho mu gutanga izo nkingo ni bantu ki? Birumvikana ntabwo izi ngizi zihagije ku byo dukeneye, kuko tugomba gukingira nibura abantu 60% batuye mu Rwanda. Tukaba rero tuzakenera inkingo nyinshi. Iyo rero urebye umubare w'abanyarwanda dufite 60% yabo, biragenda bikatugeza hejuru ya miliyoni hafi 12 z'inkingo za doze tuzabona, kugira ngo buri wese abone nibura inkingo 2 kandi tugere kuri 60%. Ibi tugiye kubona cyane cyane turaza kuziha abakozi bo kwa muganga, kuko nibo bumva bagomba kubanza kurindwa kwandura indwara kubera akazi bakora gatuma buri munsi bari kumwe n'abarwayi barwaye COVID. Nitumara abakozi bo kwa muganga, ni ukuvuga abaganga, abaforomo, abajyanama b'ubuzima n'abandi bakozi bo kwa muganga bafasha mu mirimo itandukanye yo kwa muganga, tuzakurikizaho abantu bakuru hejuru y'imyaka 65, cyane cyane mu bafite n'izi ndwara karande nazo zituma abenshi muri bo barwaye COVID bapfa. Tunakurikizeho abantu bari mu nzego z'umutekano badufasha kubahiriza amabwiriza ya COVID, kuko nabo ubasanga kwa muganga, ukabasanga mu muhanda aho bafasha abantu kwirinda. Nuko gahunda imeze. Tukazagenda rero twongera nyine umubare w'aho dukingira uko inkingo zizagenda ziboneka. Nyakubahwa Minisitiri, iki kibazo ahanini ndakibariza abasura u Rwanda cyangwa se abandi banyarwanda baba hanze bifuza kujya mu Rwanda. Mu mabwiriza mashya mwafashe icyemezo cy'uko mbere y'uko umuntu afata urugendo rujya mu Rwanda bizajya bimusaba ko aba yipimishije nibura amasaha 72 byavuye ku masaha 120, hanyuma yagera mu Rwanda akajya mu kato iwe k'iminsi 7. Ese ibi byakuyeho bya bindi by'uko abantu babanza bakapimirwa ku kibuga cy'indege barangiza ndetse bakajya mu kato k'amasaha 28 mu mahoteli? Byanogejweho kurushaho, ndetse hari n'inyandiko mu kanya iza gusohoka ibinoza hari n'abisobanura kurushaho. Icy'amasaha 120 cyo ndacyumvikana ku bantu bajya kuza mu Rwanda. Byagaragaye ko amasaha 120 iminsi 5 niko bingana. Wabonaga ari igihe kinini cyane ku muntu wasuzumwe iminsi 5 mbere y'uko afata urugendo ari mu buzima busanzwe aho hari. Byagaragaraga yuko ashobora kwandura. Mbere ntabwo twabonaga abantu benshi banduye mu baje bafite certificate yerekana ko batarwaye, ariko igihe cyarageze mu kwezi gushize ugatangira kubona abantu 2, 3, 4 banduye kandi bafite icyangombwa cyerekana ko bisuzumishije mu minsi 5 mbere y'uko bahaguruka. Ndetse binavuze yuko hari n'abashobora gutambuka bakiri muri cya kintu cyitwa incubation period, uba igihe umuntu aba ataragaragaza ibimenyetso. Ari nacyo cyatumye tuvuga tuti ni byiza ko nyuma y'iminsi 7 ugeze mu gihugu wongera kwisuzumisha, kugira ngo na wa wundi waje wenda wanduriye mu ndege, wanduriye ku kibuga, tugire amahirwe yo kugira ngo tumenye niba ari mu gihugu yisuzumishije, niba yaranduye tubashe kumubona. Hanyuma nyakubahwa Minisitiri, mu gusoza, Ubwongereza bwashyize u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu rutemera ko abaturage bavuye muri icyo gihugu binjira mu Bwongereza. Ahanini bakavuga ko babihera ku mpungenge z'uko hari ubu bwoko bushya bwa virusi ya corona bwagaragaye mu bihugu bimwe na bimwe birimo Afurika y'Epfo. Ese hari ibisobanuro Ubwongereza bwari bwabaha? Ese hari icyizere cy'uko u Rwanda rushobora kuzakurwa kuri uru rutonde? Hanyuma se mu bijyanye n'ubwo bwoko bushya bwa virusi ya corona bwari bwigaragaza mu gihugu cy'u Rwanda? Ubu ngubu ubwoko bushya ntabwo turabona mu Rwanda.
ari naho twibarije bashaka gusobanuza igituma icyo cyemezo cyafashwe, birandikwa biratangazwa. Nizeye ko mu biganiro bihari ndetse no guhishingira ku makuru afite ireme bijyanye n'ubushakashatsi buba buri gukorwa, ibintu bishobora no guhinduka, ariko kugeza ubu ngubu twebwe icyemezo cyafashwe nta shingiro bishingiye ku bimenyetso bifatika bihari. Muganga Daniel Ngamije, Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, nagushimiye cyane kubw'akanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Urakoze cyane. Urakoze Rwema. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC. Ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda. Iki ni ikiganiro ejo. Ibihe byiza kuri mwe mwese mwashyize urushinge rwa radiyo zanyu ku 104.3 FM Ijwi ry'Amerika. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku mibereho y'abarwaye indwara zidakira muri iki gihe cya COVID-19, turebera hamwe uko bari guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo ku buzima bwabo. Iki kiganiro gihagarariwe na Nigena Roger, Mizero Crispin ari ku buhanga bw'ibyuma, muri studio muri kumwe nanjye Nicole Giraneza. Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo Ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Minisiteri y'Ubuzima hano mu Rwanda itangaza ko 90% by'abantu bapfuye bazize icyorezo cya COVID-19 mu Rwanda bari basanzwe barwaye indwara zitandura ziganjemo izidakira, akaba ariyo mpamvu hakenewe kongerwa ingufu mu kuzirwanya. Indwara ahanini zivuga ko zidakira ni kanseri, diyabete, umutima, sida n'izindi zikunze kwibasira abantu zikanabahitana. Twaganiriye n'abantu batandukanye barwaye izi ndwara maze batubwira uko bitwara muri iki gihe cya COVID-19. Reka tubumve. Byarampangayikishije cyane kubera ko n'ubundi nari nsanzwe mfite ikibazo cy'ubwandu, ndavuga ngo noneho ubwo hateyemo ikindi kibazo nanone kandi umubiri wanjye ukaba ufite intege nke, ubu noneho rwose ubuzima burangiriye ahangaha. Wavuga ati ese ubu noneho ko ngiye guhura n'iki kibazo kandi nkabanywa n'imiti n'ubundi nta ntege nsanzwe mfite zikomeye, mbega none ubu ngubu koko ibi bibazo bije noneho turabigenza gute? Batwigisha uburyo tugomba kwirinda, dukurikiza amabwiriza tukabikora, ariko noneho nabwo ukumva ufite ubwoba, ukumva ko bitashoboka, sibyo yuko nyine umuntu abyihanganira agakurikiza amabwiriza bavuze ukajya uguma mu rugo. Ubu ni ukuvuga ngo twirinde ingendo za buri mwanya, aho ugiye ukagendana agapfukamunwa. Uko nifashe se ko nagiye kwa muganga nta kindi wampa imiti, numva ni myinshi cyane, ndabadina indwara diyabete, nkarwara umuvuduko mu mutima, nkarwara n'igifu, impangarika iyo numva ndwaye mbabara, imitsi ndayifata nkagenda nkavuga uko ndwaye gusa. Bahangayikishijwe nuko bavuga bati nk'abantu mufite ubundi burwayi, nk'aho ufite ubwandu, iriya ibagezeho mufite imbaraga nke n'ubundi uhangayika rero ko nuyirwara n'ubundi utagomba wenda kubaho, ariko batubwira ko umuntu yirinze ntacyo yaba. Mu by'ukuri nagize ubwoba kubera ko numvaga umubiri wanjye usanganywe intege nkeya kubera ko ndwaye indwara iri koronike idakira. Noneho n'ubundi nkumva ko icyo cyorezo kije kimfashe gishobora gufatana na cya cyorezo kindi, bityo nkaba napfa vuba. Rero ikibazo cya sima ni ukuvuga ngo indwara yanjye ngomba kuyitaho kubera ko isaha n'isaha ngomba gushyiramo umwuka. Aho ku 19 umuntu ashaka kwirinda wenda akamara nk'iminsi kwambara agapfukamunwa, waba uhuye n'abantu ukamenya ko uri bukarabe amazi meza n'isabune. Numvaga nk'ubuzima burangiye kuko numvaga uburyo yihuta, kuko bitangira batubwaga ko no gukora ku rugi uwayanduye yakozeho nabwo uhita wandura. Mu by'ukuri nkumva ko dupfuye dushize abantu dusanganywe indwara zibasira umubiri cyane. Nkurikiza amabwiriza batanga, ndirinda bishoboka, ubundi ngafata imiti neza nk'uko bikwiriye. Kwambara agapfukamunwa aho ngiye hose ndi buhurire n'abantu benshi, gushyiramo intera ya metero n'igice hagati yanjye n'undi muntu, kwirinda kuramukanya no gukaraba buri kanya kandi kenshi amazi meza n'isabune. Turabashimiye aba barwaye indwara zidakira ziganjemo izitandura badusangije uko bari kwirinda icyorezo cya COVID-19. Nyuma yo kumva ibitekerezo by'abo twaganiriye, muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Christelle Wikeza, akaba agiye kutugezaho bumwe mu butumwa amaze kwakira muri iki kiganiro.
Christella umwanya ni wawe. Urakoze Nicole kumpa ikaze, nanjye bakunze b'ikiganiro mudukurikiye ndabasuhuje. Reka duhere kuri Hakizimana Ezekiel aho yagize ati abafite indwara zidakira bagomba kwitabwaho by'umwihariko n'ababari hafi. Bubahiriza amabwiriza yo kwirinda kuko abafite izo ndwara baba bafite ibyago byo kwandura COVID-19. Kiringa Evode we yagize ati abarwaye indwara zidakira uretse no kuba bafite ibyago byo kwandura COVID-19 n'imibereho yabo yarahindutse. Abababa hafi bagomba kubaganiriza byabarinda kwihiba, bikanabafasha gukomeza gukurikiza amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Nzabazimana Teresforo yagize ati mfite nyogokuru wanjye urwaye asima ariko usanga yirinda kugera aho abantu bateraniye kubera impungenge zo kwandura COVID-19. Iradukunda muri Swerere mu karere ka Musanze yagize ati abarwaye indwara zidakira ubuzima bwabo ntabwo buhagaze neza kuko bamwe batakaje imirimo yabafashaga mu mibereho. Nk'aba bana nabo tugomba kubakangurira gukomeza kwirinda by'umwihariko bakurikiza amabwiriza bahabwa n'abaganga bashinzwe kubakurikirana. Yakomeje avuga ko bajya banakora siporo bagafata n'indyo yuzuye byabafasha kugira ubudahangarwa bw'umubiri. Nyandwi Emmanuel uherereye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo yagize ati nishimiye insanganyamatsiko mukomeje kutugezaho ku bijyanye n'ibiganiro byo kubaka ubushobozi bwo guhangana na COVID-19. Nyandwi urakoze cyane. Dukomereze kuri Harerimana Jean Paul uherereye mu murenge wa Jabana aho yagize ati twebwe abantu tubana nabo dukwiriye gukomeza gushyira ingufu mu gukurikiza amabwiriza yo kwirinda byaturinda nabo bikabarinda kuko iyo COVID-19 bagezeho irabazahaza. Reka nsoreze kuri Nsengimana Eric uherereye mu karere ka Bugesera aho yagize ati uruhare rwacu ni ukubegera abafite izo ndwara zidakira muri ibi bihe tukabahumuriza aho kubatera ubwoba byabaviramo no kwiyahura. Ubutumwa tumaze kwakira bwa rubu ariko nawe udukurikiye ushobora kutwohereza ubutumwa bwawe ndakomeza mbwakire. Nicole wasubirana ijambo. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728028232 cyangwa kuri 0778571411. Mushobora no gukoresha nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro Ejo. Uwizera Alivera ni umubyeyi utuye mu karere ka Gicumbi urwaye igifu kidakira. Avuga ko muri iki gihe yubahiriza amabwiriza yose yashyizweho mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19 ngo kuko afite impungenge ko kiramutse kimugezeho cyamuzahaza. Mugenzi wacu Ishimwe Honore yaramusuye. Kamuwa simba nkabuze kaba kahari. Uyu mwana kanjyana nawe agafata akambara. Nagera mu rugo ntakaraba hagakuramo nkabika. Yewe sinkubeshya nabyumvishije ndavuga nti njyeweho ndapfa. Nakunze umutima rwose ndagira igifu n'indwara ningeraho bikampuraniraho byose sindapfa. Ubwo noneho nkitwara neza ntikagapfukamwa bavuze sindajya nkakuramo. No kumugaba nkajya nkambara. Ariko indwara itazangiraho n'iki gifu ntabwo nabikira byose. Cyetse umwana wanjye adahari bwo nahitamo nabagira kwifata neza bakifata neza bakajya bambara n'agapfukamunwa bagakaraba pe bakakambara bakageza hano nta kindi ntayongeyeho ntayo ufite rwose no kwa muganga barasuzumye bashyizemo na bya bide bashyiramo basanga nta ndwara afite ariko nacyo kiranzengereza we. Ni imyitwarire avuga ko hayifashwamo n'umukobwa we Mukeshimana Ernestine. Tubwire uko wita ku mubyeyi wawe ndetse unabisanishe n'ubu mu gihe cya COVID-19. Cyakoze bimujahaje cyane ajya kwa muganga bakamuhereza imiti yabayimuhereje rero kubera ari umukecuru njya mwibutsa kuyirya neza nkamukorera n'isuku nkamubwira n'ukuntu yitwara muri COVID, akambara agapfukamunwa nkamwereka ukuntu azajya akaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune no kwirinda kujya mu bantu benshi. Nta nubwo akunda kujya mu bantu benshi, akunze kuba ari mu rugo. Amutekera n'ibiryo akabasha gukoramo, amushigishira n'igikoma, mbese bisanzwe nta kindi. Arakoze Uwizera Alivera. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukakigezweho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari.
nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728028232 cyangwa kuri 0788571411. mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Inzobere mu kwita ku bafite indwara zidakira zemeza ko umuryango w'ufite indwara idakira ari wo ukwiye kugira uruhare runini mu kumwitaho mu gihe umurwayi abonye igisubizo cya muganga cyemeza ko arwaye indwara idakira. Icyo gihe umurwayi icyo aba akeneye si imiti gusa, hari itsinda ry'abantu bakagombye kumukurikirana, gusa ngo umuryango we niwo ukora ibirenze iby'umuganga ariko nawo ukaganirizwa. Zongeraho ko ufite ubwo burwayi akomeza kuba umuntu akwiye kubahwa, agafashwa ibishoboka byose nubwo yaba arembye cyane. Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda itangaza ko ibipimo byerekanye ko virusi ya korona izahaza ndetse ikaba yanahitana ubuzima bw'umuntu usanganwe indwara zitandura n'indwara zidakira. Mu gushaka kumenya impamvu y'ibyo byago byo kuzahazwa na COVID-19 n'uburyo byakwirindwa, mugenzi wacu Noel Manishimwe yagiranye ikiganiro kigufi ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, Dr Uwinkindi François. Reka tubumve. Impamvu abantu barwara izi ndwara zidakira cyangwa indwara zitandura bazahazwa cyane n'ino ndwara ya COVID-19 nabishyira mu buryo bugera kuri butatu. Icya mbere ni uko byagaragaye ko iyi ndwara ya COVID-19 yibasira abantu bakuze, cyane cyane abantu bari hejuru y'imyaka 65 kuzamura, kubera ko imbaraga z'umubiri wabo zo kurwanya indwara ziba zaragabanutse. Iyo rero ibagezeho ntibabasha kwirwanya nk'uko umuntu ukiri mutoya ayirwanya. Icya kabiri ni uko izi ndwara zitandura nazo harimo indwara za diyabete, indwara z'umutima, indwara z'impyiko, indwara za kanseri, indwara z'ubuhumekero, nazo zigabanya cyane ubudahangarwa bw'umubiri ku buryo nabwo umubiri uba utagifite ubushobozi buhagije bwo kurwanya indwara zitandukanye, ndetse harimo n'ino ndwara ya COVID-19. Ubundi buryo navuga bwa gatatu ni uko izi ndwara zitandura nazo akenshi zifata hahandi n'ino ndwara ya COVID-19 yibasira cyane, nk'ibihaha. Usanzwe urwaye asima irafata mu bihaha, nimba rero usanzwe urwaye asima ibihaha byarangiritse bitameze neza, urumva ko irakuzaza kurushaho. Nuko ino ndwara ya COVID-19 ubundi ni indwara itangirira mu myanya y'ubuhumekero, ariko abagira indwara ikomeye cyane ibindi bice by'umubiri, harimo impyiko, harimo umutima, harimo imitsi itwara amaraso. Navuga yuko rero nabwo iyo rero ihageze kandi n'izi ndwara nazo ariho zibasira haramaze kwangirika, bituma rero wa muntu usanganywe izi ndwara zitandura, ino ndwara ya coronavirusi imuzaza cyane, ndetse akagira ibyago byinshi byo kuhitanwa nayo, cyane cyane ko imibare igaragara ku isi no mu Rwanda ndetse yerekana ko abari hejuru ya 80% ndetse kugera kuri 90% bahitanywe n'iyi ndwara ya coronavirusi bari basanganywe imwe mu izi ndwara zitandura tuvuga, ndetse hakiyongeraho n'umubyibuho ukabije nawo wongera ibyago byo kuzazwa cyane n'ino ndwara ya COVID-19 ndetse ikaba yanaguhitana. Niyo mpamvu mujya mubona no ku maradiyo dutanga amatangazo dusaba abantu babana n'izi ndwara zidakira cyangwa indwara zitandura, ndetse bashyiramo n'ababana n'ubwandu bwa virusi itera sida, yuko bagomba kwitwararika cyane muri ibi bihe, ndetse bagafata imiti yabo neza kugira ngo bagumye bagire za mbaraga, umubiri ugumye ugire bwa budahangarwa, kugira ngo nibagira ibyago byo kwandura coronavirusi babashe kwirwanya neza. Muri kino gihe se cy'icyorezo, umurwayi w'izi ndwara zidakira, w'izi ndwara zitandura, yakora iki kugira ngo yirinde muri kino gihe iki cyorezo cya COVID-19? Ubutumwa nabaha cyangwa icyo nababwira ni uko bo nimba abantu wenda batarwaye izi ndwara birinda mu buryo busanzwe, wenda bakurikiza amabwiriza yashyizweho na leta yo kwirinda iyi ndwara, nawe dukunda kuvuga ngo bo bagombye kwirinda inshuro ebyiri kurusha abandi, kubera yuko nibo bagira ibyago nyine byo kuzazwa cyane n'iyi ndwara ya COVID-19 ndetse ikaba yanabahitana. Nuko tubasaba kwitwararika cyane kurushaho, bakirinda kujya ahantu hari abantu benshi, banagenda tukabasaba yuko bashyiramo intera ihagije, bakambara agapfukamunwa neza, bagakaraba intoki n'amazi n'isabune, cyangwa se bafite uramuti usukura intoki wahandi sanitizer bakaba bawukoresha. Ikindi kintu cy'ingenzi tubasaba ni uko bagomba gukomeza gufata imiti neza, kuko nubwo bwose yego baba barwaye izi ndwara,
ariko iyo ufashe imiti neza, iyo ufata imiti neza, bituma umubiri wawe ugira n'ubundi navuga utagira imbaraga nke cyane, ku buryo harimo abarwaye iyi ndwara ya COVID-19 basanganywe izi ndwara barakize. Ariko nuko abakize nuko n'ubundi bari basanzwe bafite wenda umuvuduko w'amaraso arawufite, ariko afata imiti neza, ibipimo bye bimeze neza. Uruhare rw'abakikije umuntu ufite ubu burwayi bw'indwara zidakira, bw'indwara zitandura ni uruhe? Twirinda ariko turinda n'abandi. So noneho ukumenya yuko abantu babana rero n'abantu barwaye izi ndwara zitandura, bafite intege nkeya, babana n'abantu bakuze, nuko bagombye kwitwararika nabo bagakurikiza izi ngamba. Rero ni ukubafasha, twaba hafi, tukamenya ko imiti yabo bayifata neza, tukamenya ko nta kibazo bafite, baruhuka neza, ndetse natwe menya yuko babana n'abantu bafite imbaraga zitari nyinshi, bakirinda kwiyongera ibyago byo kwandura, noneho bakaba bananduza n'abo babana kandi bafite imbaraga nkeya. Noneho bakanamenya yuko amabwiriza yo kwa muganga, imiti bayifite, ibipimo byabo bimeze neza, numva nta kindi kidasanzwe twavuga aha ngaha. Arakoze Dr Uwinkindi François, umuyobozi w'ishami rishinzwe kurwanya no kuvura indwara zitandura mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC. Iki ni ikiganiro Ejo mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango Ejo Youth Echo ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Nawe uduteze amatwi wagira uruhare muri iki kiganiro utwohereza igitekerezo cyawe kuri 0728 02 82 32 cyangwa kuri 0787581411. Mushobora no gukoresha iyi nimero kandi mukatwandikiraho ubutumwa bugufi kuri WhatsApp. Mwadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook na Twitter, mwandika Ejo Youth Echo mu ijambo rimwe. Nshuti bakunze b'ikiganiro Ejo, tugeze muri wa mwanya wo kumva ikinamico Sigasira. Turagaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro. Iyumvire igice cya 9 cy'ikinamico Sigasira. Duherukana Nkusi amenya ko kugira ngo agezwe kwa muganga ubwo yari arwaye hitabajwe nimero 114. Ruzinda nawe yari yasezeye akazi. Bimeze bite ubu? Wicikwa. Waramutse Meto? Hinjira nta kibazo. Mwaramutse neza muke? Mwaramutse. Ntabwo ntinda, hari icyo narinje kukubaza. Ahubwo icara hano nanjye mbanze nkubaza ari njye. Amaye nka muze. Ukabura mfatiranye. Nkagufatirana. Mbwira ahubwo. Iby'urukingo rwa corona numvise ngo rwabonetse ruri kugeragerezwa ku Banyafurika. Bimeze bite? Umva ni wowe ujye utumenyera amakuru y'iki cyorezo rwose mbwira. Rero nanjye ibyo bintu nabyutse mbibona kuri WhatsApp. Ariko ni igihuha pe. Ubu ibihugu byose biri kugerageza gushaka umuti cyangwa urukingo, ariko kugeza ubu nta makuru y'ukuri aratangazwa. Nta n'abantu runaka bazwi bari kugeragerezwaho urwo rukingo. Reka sha. Rero mwigendera kuri ibyo. Ahubwo duhanga amaso ku makuru Minisiteri y'Ubuzima itugezaho. Wa mugani, tunakurikiza ubwirinzi leta dushyiriraho. Ngo haryo washaka kumbaza iki? Nyine. Nagira ngo nkubaze niba byashoboka ko twabonera umwanya w'akazi mushiki wanjye Kayitesi. Ariko uba muzima Meto? Gute se? Uyobeye ko n'abandi bakozi batashye. Uretse n'ibyo, urabona amahane ya nyoko nayakira. Ese wambwiye nkagwa n'akabuga kuba ku gitsi Nkusi. Mbega ukuntu wasize isabune mu ntege nk'abana. Ese ubwo urajya he Kayite? Ahubwo wowe ko ubw'ibirenge ugiye. Mbabarira nturenge aho ugeze Kayite. Ego. Nakubwiye ko ntashaka gukomeza kugendagenda muri uru rugo. Sha nta birenze nuko narinje kureba uko umeze. Disi ndabona wakize. Yo. Ese waretse nkategura ikirori tugatumira inshuti zawe. Wiki? Bakaza tugasangira icyo kunywa twishimira ko wakize. Gusurana ntibyemewe Kayite. Ibyo ntubizi. Ahubwo nawe mfashe usubireyo. Konje nyine se hari ikibazo nku? Niba icyo udashaka ari igihurire cy'abantu. Ahubwo nibagiye kuguhobera n'ukuntu nari ngukumbuye. Nturengaho Kayite. Ego. Mbere yo kunkoraho cyangwa kugira ikindi cyose ukoraho hano, banza ukarabe sanitizer. Sinabonye uyigendana. Nkusi, kubera ukuntu nshaka kuba ndi kumwe nawe kandi nshaka ko tumarana umwanya munini. Nushaka umbwire nyoga umubiri wose. None se nimbirangiza uremera kunyambira nk'uko mbyifuza? Aho Nkusi azirinda kugendererwa na Kayitesi abishobore. Metode se we
uru rugamba rwo gusobanurirwa ku birabura azarunesha. Naho ubutaha reka twese hamwe dusigasire amagara yacu, ntaba ari njye cyangwa wowe ukwirakwiza COVID-19. Nyuma yo kumva ikinamico Sigasira, reka dufate akanya noneho twumva indirimbo ya Jules Sentore yise Warakoze Mana. Turagaruka mu kanya twumva ibitekerezo mwatugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize. Ntewe ishema ryo kuba mu bwisabwa. Inshuti muduteze amatwi, mu masegonda make turaba tugeze ku isaa 12. Murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru. Muri uyu mwanya mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma, washyize hamwe ibiganiro ni Fatu Alima.